Yes, tugarukanye n'inshuti rero y'umugabo ngo umuvandimwe. Umuvandimwe mu ki? Nakubaza ukuntu mbayeho. Umuvandimwe mu biki? Nawe akaba ari mu bantu bigisha imodoka ahangaha, ariko bishwe n'izuba n'inzara. Wigisha imodoka? Kabisa nigisha imodoka abanyamabanga namubonye nifuza kumuganira. Mubazi bibazo nka bitatu byihute. Oya bise ni 700 hano hepfo barabicuruza mu nzira. Ari abantu bacuruza ari byinshi. Mu nzira setisa. Umusore waguraga Uzi ko ari bene w'umure muri Amerika. N'imbere y'Imana. Fred bene w'umare. Umusa amazi bibazo bitatu byihute. Ukuri kw'Imana. Ibibazo bitatu byihute. Kamera kuri izi nkweto z'umutari n'idukizano. Amazi bibazo bitatu byihute. Yaba urashaka kubaza uguriraho imyenda. Imyenda? Shanje mbona bayinzanira. Oya. Yabasha kwikorera. Akoze ko nawe nta bibazo ufite nawe uri surubore. Ubu byo ni urimo kumaza nguraho imyenda. Amazi bibazo bimukomeretse. Ibyo tuba dushaka. Amazi bibazo bimukomeretse. Yego. Kishakora rwo kirishira mituweli. Narayishenya. Rero ubuze ikibazo mubaza? Uri muri amata nkaho ari bomebe. Mwese ubundi wazaga muri frame yanjye gukora iki? Ubundi nawe kuretse ubundi bugutereka inyuma y'ikiganiro cyanjye ujya nakwanza imbere wowe. Uzi kuzi n'ubwenge wanuriwe. Ngo yigisha abanura. Muvuga ibyo mushaka none ndamutereka inyuma uyu nta views afite. Uyu muhungu muri kumwe. Nundi bitereka inyuma. Uyu ni umuhungu. Hamwe batajya bagira bareba ibiganiro. Yitwa Kitabi. Ubwo avukaho hejuru. Wasaga cyitwa dushima cyangwa nshimiye. Abuze ikibazo akubaza. No mudije afite waraye ni kane bigambo. Sha pati nanze ko ariko umuntu akaraba kwisirisimba. Bimeze bite ubu wangegera. Kuraba kwisirisimba ko umuntu. Uzuko ari boss umwe. Kuraba ko mwisirisimba. Tabeshe se uyu ni boss wawe. Niyinda nyene. Utwaje nde? Nditwaje. Mo nako nawe no kibaga umaze gusaza. Impamvu ko tamazi bibazo bikomeretse. Ambagira ngubaze Patrick. Rero nijye nkubwira. Uzi kungana gutyo igeze imyaka 40 mama ataguhamagara ngo mu 1010 sha. Iwaje bago ngo baraburaye. Kandi arabisetse kandi birababaje. Mbese uko ubisetse. Orayamo. Nguki. Bagwajya kurabizi. Bura mama waguhamagara ko bati mwana wanje akomeze nabi nagiye. Ukuma mwe undaje muvugisha. Ukaguhewe uraje muvugisha. Rero ko umuntu wapfuye. Ina orayamo. Kuburiho ntacyo wabimaze. Ntacyo wabimaze rwose. Sipaka ngo ugira gutyo mama. Oya jya wibwiriza umushyiriyo. Nubwo byaye bibiri byawe. Apfuka mu kerese wari ushoza ufite wowe. Ndetse niba ari kigori yawe. Oya hari ukuntu rimwe na rimwe bagira gutya agira gutya akazana umuntu. Akayabyukanyisha. Umuryo gukora akahita yikurayo. Yamuciye senkisa akahita rya Odessa. Kandi umukobwa nayemo. Kandi kigwa none ngubu inzu. Amaze nk'amezi 8 tiyishyura. Kandi daraba hejuru iyo inyuma. Zimwe za 15. Numvise ko kitabana bamubwiye. Kukitabura hasi. Hasi. Hejuru iri. Nta network ibayo. Nta network ibayo aranani. Oya ntagaricyo cyarasa. Umusa weruka kurya inyama ryari. Uyu ngoyo. Cyarasasa. Aheruka kurya abasiramu bazitanze. Zimwe zo kwera yiti. Aya mungu yarihaye n'umusirimu. Nubwo yambaye ikigweto cya 3. Ikigweto cya 3. Ibi byefoze so bigurisha hano kunaraga sinoti ya 3. Uziko iyi nkweto. Reba n'ibipantaro nyamabona. Oya kugira ngo batubwire. Iyi nkweto nambaye. Byaguriye myenda ariko na telefone wambaye. N'imbere y'Imana. Nuze niyo gira undi muntu uzabona inkweto imeze gutya. Uzanze kwihera. Ni igifi nyamabo. Rero uzazanye gwenyine. Rero uzazanye kwihera. Uyu mujene nshatuko ko nabyo 10 yakoreze wabo. Uyu. Reba ukwasa. Reba uzageza ngo yariye. Dore wohereza ni ufite. Kujya ngo none wemere. Yari ikigori saa 7 cyangwa saa 6 gombe. Anywa n'amazi ubu n'ubangazongereje. Kuko babaga mama bakatanga ibigori do. Dore gatitiwe. Niwe babizanye. Dore za ngorobe. Dore ingoro hano. Umuntu nakajya ry'ingorobe. Amafaranga. Ajya mu mungu wamaye akazi. Uyu mungu wamaye akazi. Mwakazi. Nyamabondo nako. Oya busubira iki kiri sinakira mucomara. Yaziriye. Yaziriye. Aroze tebujije uba mwisubira kangaye wowe. Mwisubira kangaye. Ariko nano rwigisha uruntu. Komisiyoneri. Rwigisha nyine. Rose wowe wundi wabibonaga yigisha. Wewe nabonaga rwigisha. Je nakwihoreye. Yebye muri bano. Bona imitero. Bambaye imyenda y'akazi. Iwe ya urabona ko bazi bafitemo n'ubwenge. Ariko iki cyo ko ntabwo. None wari maseka ibintu byose kandi nagisekeje. Yi n'urukora iki? N'uruhinzi ruhinga ibisheke. Paka wanje. Oye gikomisiona. Akoze kuri igisaze wowe. Yuko se wahinze ngoma y'ibitanu sha. Yuko se wahinze. Kigabo cyanjye kutuye kitananebwa ahubwo ari wowe wakanyishika. Uzujya kuretse ko ndiye ngiye kutereka inyuma ugisoreza undi. Uretse ko ngiye kutereka inyuma ubisoreza. Uvuye wowe.
Uvuye gusya karusa neza. Nta hantu bihuriye ariko ibyo ngibyo. Bose bameze nka uri famille ra. Uri kiraraso. Cyane. Oyo ufite iwanyu waruno. Kimwe cyanyuma ubu. Oyo ufite iwanyu. Niba nafite iwabo akaba bihaka nyumva ko bitameze neza. Iyo nyine nose urabona ba nyina na papa we na mama baratandukanye. Papa we na mama baratandukanye. Urumva rero papa we barabatajya gusyaga. Ubwo urumva ari wenyine. Ubuzajya kuvanga afite iwabo. Yatubujije. Afite inda n'imboro. Ubikora. Iki? Umva ratanguba. Ubona ukuntu ndashaka kugira inama urubyiruko. Urabona ko muri vacances. Rwirinde iki? Wirinde iki? Wirinde indaya kuko nizo zaguhagurukiye. Zarabahagurukiye. Ku myaka yawe. Ariko wapfuye ari hose koko. No ariko ni bashuga mami. Indaya zarizo zose. Urabona ko nawe yari kakavange. Nazo nazifirite yo. Yari yakavanje anywa kabido k'amazi. Nyamara afite imodoka arimo arabereka ko ntacyo. Nawe ninde w'inzu? Oya kukigikirero cy'inyaje y'igicucu. Ko inzobe kubiza bese bisobanuye. Mungu arimo koza ngo imodoka yahanire ngo tware imfunguzo gusa. Iki? Swe mungu akubajije. Ikona kinago bayiguda afite inuza. Nyamara afite imodoka. Udafite imodoka. Imwe bagutegeka kwisiga mu rugo. Indi bagutegeka kujya nuyita uzabona uyigira gukoresha. None urufunguzo rw'akabari. Imodoka wajemo. We nateze akamoto nza. Nayibonye kabiri. Nza nateze akamoto. Ntago essence irahenda. Uzi ko yakizemo kugenda mu modoka wagenze muri kontaki. litiro igura 3,000. Agahungu batangiye kubaga. Oya birumvikana. Urabona muri ya musaza bigeze amasaha nta muntu arabona. Wabyumvise? Muri pano yabaye umwere yari ubururu. Oya nta kari bari. Noza yize girango tirango tayamagize ngo yayijugunya. Neza pano ni kure yasaga. Oya ntago ari kure yasaga yari cyashye. Bakwita kuramba muri Kigali. Mugabo kuri mwana bivuze neza. Ngo no kuramba. Ngo bayita kuramba. Ese kuki byanga umuntu yasubiye kwivuga? Iki? Kuki byanga umuntu yasubiye kwivuga? Byanga uretse kwivuga. Kuki byanga umuntu yasubiye kwivuga? Ubuse yewe boga ariko atasubiyeyo. Boga afite amafaranga bayaboneza muri Kigali. Muri iyi minsi iri. Mbere se katasubiye kandi afite yene n'urutoki. None urasubira none uriya kugira ngo wemere. Wasanga barimo baramuhiga. Ariko yibye ingurube. Yasubira yatese. Aramubuze n'ubu. Isumva ko banamubuze. Ariko uzi ko muri abantu bakora ibyahe free wabo bakaza kwisha Kigali. Uri umushyize kuri kamera. Niyo bayihunze se. Bakira guhamagara bamukubaza. Wamukuraye. Teze kuza gufata niyo mpamvu yirukanse. Waza ugafata cya kiri cyatogotaga kiri he. Cyase cyo wakibona. Kiragwa kibura aha ngaha. Ni komisioneri. Uraza ugafata umwe. Uraza ugafata uyu wisibo. Ukamukubita inkoni mwivi akahita bakubwira. Agwe mujene w'injanga afite ibiceri. Uhe? Uyu ngo umutindi. Ariko uyu mumotari ngo wina aha ngaha. Ni wimageragere. Ziravumbira. Nyine ni wimageragere. Ibura moto asagari ni iki? Yoroye n'inkoko. Uze tugiye hano inyuma ntago ari umuhanda w'igitaka mani. Ihe. Hano ruguru. Kuri rubavu. Imanutse hose kuri bitaka hose. Ruruba ariko ujya kwirimba. Nkurire. Bone se urumva nyine ukorera kwirimbitse. Oya hano hose mwana turakora twe turi mu kazi. Nose ko njya ngo ntago bikigara. Zigaragaza moto iri mu kazi. Cyo kora. Uyu ngo ntago ari insongi se wande vango nagarukira mu muhanda. Uzambwira ngo ningutira mwaba gacera utaraza. Oya nje ntana kuva namenye ubwenge. Kuva natangira kuva turatangira kwikodeshereza. Nabaye Kimisagara. Nahandi hantu ndaba. Yo ariko uyu muhungu wa mugari ni umukozi. Kora abandi bigira insonyi ngo sinajya mu gitaka. Bone ko uyu hose ahajya. Wabyumvise umuhungu ari mu kazi. Umuhungu ntago ari insonyi. None se kamwereka. Ubu nawe nabonye no kogesha umuntu ashatse yabireka. Nose kogesha uranyagiza ugasanga yuje ivumbi. Ufite ikinyabiziga ubwira. Urayogesha. Umuntu yakubwiye ati tutsimbukana baba we ugaruka uri mu. Nyamondo ariko Nyamondo ahantu aba nta gitaka abura nacyo. Ahantu aba nta gitaka abura nacyo. Oya ivumbi. Ngo nawe ntuzongere koga. Ivumbi. Ariko uyu muhungu arimo agenda asuzikamo utuntu. Oya uwo muhungu urabona. Wagenda gutambika uyu muhungu yarize ariko azi ko bizembe. Yaje ko biferinze. Niba urebe ujya ubona Yehova. Iruvuga ngo rimwe na rimwe. Ibi bintu. Ibyo umuntu bitaza si byo abona. Iyi minsi kwihinduka. Iminsi irakwihinduka ugasanga urabona nk'uri umubonye ko rero kagaragara nk'umuntu uvuka mu bantu. Rero ko yahawe n'uburere nubwo ari bukeya. Ariko
ubuzima bwaranze. Ibintu birakomeye. Ibintu birakomeye. We ntakina gutese kari mu Rwanda ari 14. None se kutujya tuvugisha ukuri wowe wakwigura moto ngo uyitware. Oya se siye. Uruhe? Irasiye. Uramutindi. Urabona umuntu no muryango wawe ufite perimi. Muryango w'iwawe. Ukomeye. Aga ijana uvuze kibo kirabaga. Ubu cyo cyahise cyubatamaza. Uyu nawe ngo muri famille ngo niwe muntu wagize Kigali. Kugira ngo yemere. Urabona nk'uyu nguyu urabona ko yacitse amenyo. Urabona ngo ni wabo mu muryango wazaga ari umukuru w'umuryango. Burase nawe yakoreza 10 mu rugo. Inde? 10. Arikuye. Mubaze none mubwira gwa amazina yore ko atageza kuri Francine. Cyangwa muri Katete. Kubera mokaje. Kubera mokaje. Cyora abamotari benshi mokaje barayambuye kabisa. None hari akaje ngo bita gukika kuri 30 cyangwa 50. Niba ari quick niba iki. Nago mwasi. Isinzirana. Nago nyumvira yasina. Urabona umuntu yaracutse mfataho 30. Reka. Ariko cisha. Njye sinkundi deni. Iki wera nanyi umuntu aramwe ngo reka ndebe. Ari bona n'inyungu zindi bafata. Ariko mu munota umwe. Akigira bahita bayatwara. Nago barindira bimwe bya mokashi. Oya mokashi no kwezi. Reka twisoreze. Bano bamotari baba birebeye ubuntu. Tuje ko twicariye hariya. Inde? None reka nkukuze story no Patrick. Kera abamotari bacyane. Ngende yibuka. Hari umumotari atwaraga moto. Niwe najyaga ndebera mu kwambara. Mbere. Reba ngo ni waguze inkweto nziza ngo ni barabasirimu bakera. Barabasirimu. Wabyumvishe? Nkuri urabona yambaye amajesi. Yivuje ko umusirimu byaranga. Baratambaye joro. Wabyumvi iki? Reba necklace yambaye jesi. Iki? Necklace. Ureba kunari ikinyona wa muginga. Reba inyuma urebe hagatura n'imbere. Ntabwo biraterateranye. Neza mungu shatuka ko nabimbisha nafite kuri telefone buriya. Uwe. Uri. Bibumbijana. Urawe ibihanga. Bimaze n'amezi bitanyuraho. Tubiguri. Ndagwa 2000. Nimbere ntago. Atu anafite muntu. Gira imbere. Mwereke ijana. Oya niki. Yereka 1000. Reka turebe. Abamotari bakize cyaba baganya bayafite. Nyama kibiri cyawe kirariwe. Wowe ntacyo wowe igira hano. Ni no Rusizi. Igira hano. Ubwo ari umushara yafite nyamo. Ubwo ari umushi. Abashise bajya barya ifiriti. Ubu arafite. Wetuza. Ubwo ari umushara yafite. Munyereke hano. Yego ndimo nabyireye. Ubwo ari umushara yafite. Yego. Mwebwe munyereke. Oya ntabwo nayimarisha iki. Ese pini wayimaze. Nayimarisha iki. Yesu umubwiye pini yanjye wayimaze. Ntabwo nyimubwire nanjye. Ese pini wayimaze. Ari miliyoni nyinshi. Reka ndebe. Wetuza urebe amafaranga. Nyamawe kibiri cyawe kiragiye. Kiragiye. Nyewe. Ngewe akimbwira ngo ni umushi bise mvuga kuri we ngewe nyumva ko ari umushi bise mvuga ngo urariwe ko nta mushi se wagura inyama ko nta warya ifiriti hano urya kunyereka 1000 turuwase kuri banki cyangwa ibindi bibiri yego ya turuwase uzitwereke kuri banki tuyashyireho hari ikibazo se ako mu by'ukuri umumotari yako batwara moto cyajya kuri equity uki cyajya kuri equity cyo amafaranga ni uruvagara oya nta kibazo nyine sikiriya moto twara ari yari kuri oya toka oya ziba uzanye kuni umumotari ufite 150 oya kutugiye reba na yashani wayibonye ahubwo mbwira ngo ukodeshe dore nande shyiraho ibyo bibiri ukodeshe shyiraho ibyo bibiri reka mangu ukodeshe umodeshe iki ibyo bintu biterateranye oya yego ngwishyira muri sonda tutereza utunyabajya gusabya yateretseho nawe terekaho tereka arya mwereka ngo iryitwa turuwase kuri banki yego bantu ushireko ko gitangiye kudidimanga teretseho amafaranga ko gitangiye kudidimanga ndasanga kuri banki atuzuye oya rata rero ngo baba bagerageje oya moto afite iryitatu oya ngewe ariko nyumva ko ari